এই ভিডিঅ'টোত বিশেষ মই একো নকওঁ এটা 14000 টাকাত আমি মোবাইল মই মাত্ৰ 4000 টাকাত পাইছোঁ তাকো Redmi Note 5 Pro Redmi Note 5 Pro মোবাইল যেটো মাৰ্কেট প্ৰাইস 13 পৰা 14000 টাকা কিন্তু মই পাইছোঁ মাত্ৰ 4000 টাকা তো কেনেকৈ পালো তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত ক'ম তো বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মানে আমাৰ তাত কিছুমান মেইল আহি থাকে বা আমি কিছুমান নতুন নতুন অফাৰ পাই থাকো অনলাইন শ্বপিঙত কিন্তু মই অনলাইন শ্বপিঙত Flipkart বা Amazonত অফাৰটো পোৱা নাই মই পাইছোঁ এটা মোৰ যেটো জিও নম্বৰ আছে সেই জিও নম্বৰটো কিবা এটা সিলেক্ট হৈছে সিলেক্ট হোৱাৰ কাৰণে মোক এই Redmi Note 5 Pro টো দিছে মাত্ৰ 4000 টাকা তাকো কেশ অন ডেলিভাৰী অকল যেই নহয় যে মই পইচাটো পেমেন্ট কৰিব লাগিব পেমেন্ট কৰাৰ পিছত মোৰ মোবাইলটো নাহিব এনেকুৱা নহয় মোবাইলটো মোৰ কি আছে আগে মোবাইলটো আহিব আহাৰ পিছতে মই পইচাটো কেশ পেমেন্ট কৰিব পাৰিম তাকো পোষ্ট অফিচ যোগে আহিব কোৰিয়াৰ যোগে নহয় পোষ্ট অফিচ যোগে আহিব তো তাৰ কাৰণে মোৰ তাত ফোন আহিছে জিও নম্বৰটোত ফোন অহাৰ কাৰণে সেই ফোন কলটো মই ৰেকৰ্ডিং কৰি থৈছোঁ তো ফোন কল ৰেকৰ্ডিং কৰি প্ৰথম আমি শুনি লওঁ মোক কি কৈছে মোক ফোন কৰিছিল আগতে সেই ফোন ৰেকৰ্ডিং হৈ নাই যেতিয়া মোৰ এড্ৰেছটো ভেৰিফাই কৰিব গৈছিল তেতিয়া সেই ফোন ৰেকৰ্ডিংটো মই কৰি থৈছোঁ তো প্ৰথম আমি ৰেকৰ্ডিংখিনি শুনি লওঁ आपका ऑर्डर बुक हो रखा है आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं अपने एड्रेस की हाँ कितना पैसा देना पड़ेगा सर मैंने आपको क्लियर किया था ना कि आपको 4000 रुपए देने पड़ते हैं इस फोन को बाजार में लेने जाएंगे तो 13 से 14000 का फोन है ये आपको डिस्काउंट करके 4000 में मिल रहा है मैंने भूल गया कि डिस्काउंट किस चीज़ के लिए दिया था मुझे सर आपका जो नंबर है ना आसाम से जियो का जो आप नंबर यूज कर रहे हैं ये हमारी कंपनी में डिस्काउंट ऑफर पर शॉर्टलिस्ट हुआ है एमआई कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही है इसीलिए कुछ नंबर सिलेक्ट हुए हैं जिसमें से आपका भी एक नंबर है इसीलिए आपको ये डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है आप बताइए कि आप अपना ऑर्डर वेरीफाई करवाना चाहते हैं हाँ जी असम में सिर्फ मुझे मिला है और किसी और को मिला है नहीं सर आपका नंबर सिलेक्ट हुआ है तभी तो मैंने आपको फोन किया था मोल अमित नाम है ना आपका हाँ पिताजी का नाम राजू अमित है हाँ सर इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया था आपका ऑर्डर भी बुक हो रखा है नलबरी हेड ऑफिस का हाँ जी तो सर आप अपना एड्रेस वेरीफाई करवाना चाहते हैं फोन लेना चाहते हैं आप हाँ जी फ़ोन लेना चाहता हूँ 4000 रुपये में मिल रहा है क्यों नहीं चाहिए इसका 4000 में मिल रहा है सिर्फ सर आपको ये हाँ मार्केट प्राइस कितना था 13000 13000 से 14000 का मार्केट प्राइस है ये आपको 4000 में मिल रहा है आप लेना चाहते हैं तो बताइए फिर मैं आपको कॉल ट्रांसफर करूंगी जी लेना तो चाहिए तो एमआई क्या था मॉडल कितना था क्या सर मोबाइल का मॉडल क्या है एमआई का एमआई नोट 5 प्रो एमआई नोट 5 प्रो जी तो यस सर जी हाँ मुझे चाहिए 7000 रुपये जी ट्राई करवाने के लिए आपको वेरिफिकेशन का कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ मैम से बात कर लीजिए आप ओके मैम जी जी आपकी कॉल प्रतीक्षा में रखी गई है कृपया लाइन पर बने रहें अब अपने आइडिया अकाउंट से संबंधित जानकारी पाएं बस एक क्लिक पर डाउनलोड सर कंपनी से बात कर रही फोन का ऑर्डर करवाया था एमआई नोट 5 प्रो जी वेरिफिकेशन खोले जी आपके फोन का एक बिल वारंटी इंश्योरेंस कार्ड बनाया जा रहा है तो ये मोबाइल फोन को ऑफर लेना चाहते हो आपके फोन का बिल वारंटी जी इंश्योरेंस कार्ड बना दूं जी बना दीजिए आप कहाँ से बोल रहे थे थोड़ा सर मैं न्यू दिल्ली द्वारका सेक्टर 11 से बात कर रही हूँ न्यू दिल्ली का शॉपिंग कंपनी से बात कर रही हूँ टेली शॉपिंग के वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ जी जी एक बार फिर से बोलिए मैं न्यू दिल्ली द्वारका सेक्टर 11 से बात कर रही हूँ सर न्यू दिल्ली एमआई की वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ सर एमआई की वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से जी मुझे समझ नहीं न्यू दिल्ली कहाँ से न्यू दिल्ली द्वारका बोरमा सेक्टर 11 क्या कह रहा सेक्टर 11 द्वारका द्वारका हाँ जी और दिल्ली में कहाँ पड़ते हैं ये एरिया हाँ एरिया कहाँ पड़ते सेक्टर 11 एरिया है सर 17 एरिया 11 सेक्टर पड़ता है सर यहाँ सेक्टर पड़ता है एरिया नहीं पता सेक्टर है सेंटर 11 हाँ जी तो बता दीजिए बिल वारंटी कार्ड बनाना है हाँ जी बनाना है तो सर बताना चाहती हूँ एक बार मैं आपको एक बात मोबाइल फोन 7 दिन के अंदर आएगा नियर बाय पोस्ट ऑफिस में आएगा नालबारी हेड ऑफिस में आएगा हाँ तो पहले पोस्टमैन को आपको 4000 की पेमेंट करनी है क्योंकि पोस्टल पहले ना ही खोल के दिखाएगा ना ही चेक करके दिखाएगा ना ही आपको पहले देखने देगा हाँ पेमेंट पहले करनी है पेमेंट करो पार्सल लो वहीं खोलो वहीं चेक करो हाँ वहीं पे रिप्लेसमेंट हो जाएगी फोन पसंद नहीं आता नियर बाय जो भी सर्विस सेंटर है एमआई का वहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगी अगर गलत चीज आया तो
गलत चीज नहीं है तो उससे बिल वारंटी कार्ड बना रही हूँ, गलत ना भेजूं मैं। अगर बाई चांस आया, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। बाई चांस आ गया तो बाई चांस आपको पसंद नहीं आता है, बाई चांस आपको फोन पसंद नहीं आता, कलर पसंद नहीं आता, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, आपका जो भी नियरनेस सर्विस सेंटर है ना MI का, वहाँ से फोन आपका वापस करो तुरंत, ठीक है, रिप्लेसमेंट हो जाएगी उसी टाइम। MI सेंटर से पार्सल के ऊपर हमारे, हाँ जी, पार्सल के ऊपर हमारी कंपनी का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करोगे, उसके द्वारा पेमेंट रिफंड होगी। ठीक है, मैं मेरा ऑर्डर बुक कर दीजिए। मैं इसके बाद हमारा जो MI सेंटर है उस पर फ़ोन करता हूँ, मेरा दोस्त है वहाँ पर, इसी के बारे में बोलने के लिए मैं कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है। हाँ, ऑर्डर कर दीजिए। हाँ, काटी दीजिए फोनটো। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ৰেকৰ্ডিংখিনি শুনিলোঁ। ৰেকৰ্ডিংখিনি শুনি হয়তো গম পাইছে যে ফোনটো মই আচলতে পাইছোঁ নে পোৱা নাই। সেই নম্বৰটো, যিটো নম্বৰতে ফোন কৰিছিল, সেই নম্বৰটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ। মানে কিছুমান ফ্ৰড কল আহে, যিটোৱে আমাক কিছুমান পইচা লুটাৰ কাৰণে কল আহে। যেনেকুৱাকৈ আগতে আহিছিল যে আমাৰ ATM-বিলাক ব্লক হোৱা বুলি কৈ কি কৰিছিল, ATM নম্বৰটো লৈছিল, আৰু সেই ATM নম্বৰত যিটো 16 ডিজিটৰ নম্বৰ থাকে, সেই নম্বৰটো লৈ পইচাখিনি গোটাই লুটি লৈ গৈছিল। কিন্তু এইবিলাক সেইটো ছিষ্টেম নহয়। এতিয়া কি কৰিছে, বৰ্তমান মাৰ্কেটত ৰেডমিৰ মোবাইলৰ ভেলু বেছি, মানে ৰেডমি মোবাইল বেছি চলিছে। ভাল মোবাইল বুলি ক'লে বেছি হয়, ৰেডমি বুলি জানে, ৰেডমি বা MI মোবাইল বুলি জানে। কিন্তু সেই মোবাইলটো যিটো 13,000 টকাত আমি ৰেডমি নোট 5 Pro, সেই মোবাইলটো মোক 4,000 টকাত দিম বুলি কৈছে, আৰু মোৰ নাম্বাৰটো চিলেক্ট হোৱা বুলি কৈছে। আৰু যেতিয়া মই এড্ৰেছটো সুধিছোঁ, এড্ৰেছটো দিল্লী বুলি কৈছে, কিন্তু স্পষ্টকৈ কোৱা নাই। আৰু মোৰ নাম্বাৰটো চিলেক্ট হৈছে, সিহঁতে কিন্তু মোৰ নামটো নাজানে। মোৰ নামটো আগতে সুধি লৈছে, মই নামটো ভুলকৈ কৈছোঁ, বা মোৰ এড্ৰেছটো মই গোটেইখিনি ভুলকৈ কোৱা নাই, কিছুমান ভুলকৈ কৈছোঁ, আৰু কিন্তু নামটো মই ভুলকৈ কৈ দিছোঁ। কমপ্লিট শুদ্ধকৈ কোৱা নাই, আধা শুদ্ধ আধা ভুলকৈ কৈছোঁ। আৰু লগতে আৰু কৈছে যে সেই মোবাইলটো মোৰ এসপ্তাহমানৰ ভিতৰত আহিব, আৰু যেতিয়া মোক মোবাইলৰ পেকেটটো দিব, অৰ্থাৎ মোবাইলটো দিব, মোবাইলটো পেকিং থাকিব, মোবাইলটো দিয়াৰ পিছত মই 4,000 টকাটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে মই খুলিব পাৰিম। আৰু যদি মই মোবাইলটো ল'বৰ ইচ্ছা নাযায়, মোক 15 দিনৰ কাৰণে গেৰাণ্টি দিছে যে 15 দিন চলাই কিনে যদি ভাল নাপাওঁ, মোবাইলটো মই ঘূৰাই দিব পাৰিম। যে মই অফাৰত পোৱা বস্তু মোক ঘূৰাইও দিব, আৰু মোৰ নাম্বাৰ চিলেক্ট হৈছে, মানে কিবা এটা লটাৰী নাম্বাৰটো চিলেক্ট হোৱা বুলি কৈছে। কিন্তু এইটো একদম ফ্ৰড হয়। আৰু যেতিয়া মই ৰেডমি, আৰু কৈছে ৰেডমিৰ যিটো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আছে, সেই ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত যাই মই মোবাইলটো কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত যাই চেঞ্জ কৰিব পাৰিম, সেনেকুৱাকৈ কিবা এটা কৈছে। আপুনি ৰেকৰ্ডিংটো শুনি গম পাইছে। কিন্তু যেতিয়া মই ক'লোঁ যে মোৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত ফ্ৰেণ্ড থকা বুলি কৈছে, মানে লগ থকা বুলি কৈছে, লগ থকা বুলি কোৱাৰ লগে ফোনটো লগে লগ কাটি দিছে। আৰু লগতে যেতিয়া মোৰ ফোনটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিম বুলি কৈছে, যে মই এড্ৰেছটো ভেৰিফাই কৰাৰ কাৰণে বেলেগ এটা তাত ট্ৰান্সফাৰ কৰিম, যিজনী ছোৱালীয়ে কথা পাতিছিল সেইজনে ট্ৰান্সফাৰ কৰিম বুলি কৈ মোবাইলটো অলপ সময় হোল্ডত ৰাখিছে, ৰাখি কিনে সেইজনে আকৌ মোৰ লগত কথা পাতিছে, মোবাইলটো মোক লাগব না নালাগে প্ৰথম বহুতবাৰ সুধিছে। কিন্তু এইবিলাক তাৰমানে ফ্ৰড কৰাৰ কাৰণে কিছুমানে কি কৰে, ছোৱালী মানুহক ব্যৱহাৰ কৰে, ছোৱালী মানুহৰ দ্বাৰা ফোনত কথা পাতে, আৰু ফোনত কথা পাতে, আৰু 4,000 টকাত যদি মই প্ৰডাক্টটো অহাৰ পিছত যেতিয়া মই প্ৰডাক্টটো লোৱাৰ পিছত যেতিয়া পইচাটো দিম, দিয়াৰ পিছত যেতিয়া খুলি চাম, তাতে হয়তো মই মোবাইল নাপাব পাৰোঁ। কাৰণ ইয়াৰ আগতে বহুতৰ এনেকুৱা হৈছে যে 4,000 টকাত, এই ছেম প্ৰাইজত 4,000 টকাত এটা ৰেডমি মোবাইল দিছে, তাকো ৰেডমি নোট 5 Pro, যেতিয়া প্ৰডাক্টটো আহিল কেছ দি দিলোঁ, মানে পইচাটো দি দিলোঁ, যেতিয়া খুলি চাওঁ তাতে কিবা বেলেগ বস্তু থাকে, কাৰোবাৰ চাবান থাকে, কিবা পুতলা থাকে, মানে অৰিজিনেল প্ৰডাক্ট যিটো মোবাইল, সেই মোবাইলটো নাথাকে। এইটো তাৰমানে ফোনৰ দ্বাৰা ফ্ৰড কৰিছে, মানে ফোনৰ দ্বাৰা মানুহক লুটি আছে ফোন কৰি কেনে। আচলতে আপুনি যদি এনেকুৱা আপোনাৰ তাত ফোন আহে, আপুনি কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব। কেছ অন ডেলিভাৰী হওক, অনলাইনটো পে' নকৰিব। যদি কেছ অন ডেলিভাৰী, মানে পইচাটো দিয়াৰ পিছতে, যদি প্ৰডাক্টটো দিয়াৰ পিছতে আপুনি পইচাটো দিব পাৰে, সেনেকুৱা হ'লেও আপোনাৰ পইচাটো গোটেই গুচি যাব, পিছত আকৌ কৰিব নোৱাৰিব। সেই নাম্বাৰটো, যিটো নাম্বাৰ আছে, সেই নাম্বাৰটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ। মানে যেতিয়া ফোনটো হোল্ডত থৈছোঁ, নৰ্মেলি ফোন কৰিলে আমাৰ কি হয়, হোল্ডত ৰাখিলে হোল্ডত ৰখা বুলি কয়, কিন্তু যেতিয়া আমি কোনো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত ফোন কৰোঁ, হোল্ডত ৰাখিলে আমাক হোল্ডত থকা বুলি নকয়, তাৰে সেই ছাৰ্ভিচৰ বিষয়ে কিছুমান কথা কৈ থাকে হোল্ডত ৰাখিলে। কিন্তু হোল্ডত ৰাখাতে আমাক সেনেকৈ কোৱা নাই, আমি নৰ্মেলি ফোন কৰিলে যি কয় সেই কৈছে। মানে ইয়াৰ পৰা এইটোও গম পোৱা যায় যে কোনো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ পৰা ফোন কৰা নাই, কোনো অফিচৰ পৰা ফোন কৰা নাই, না কোনো মানুহে ফ্ৰড কৰাৰ কাৰণে আমাক কি কৈছে, লুটাৰ কাৰণে এই ফোনটো কৰিছে। যেতিয়া আমি প্ৰডাক্টটো দিম, প্ৰডাক্টটো লোৱাৰ পিছত যেতিয়া পইচাটো দিম, প্ৰডাক্টটো খোলাৰ পিছত আমি পইচাটোতো ঘূৰি নিদিয়ে, তাত বেলেগ বস্তু আহিব। মানে এনেকুৱাকৈ অলৰেডি বহুতে ঠগ খাইছে। সেইকাৰণে মই ফোন কলটো ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিছিলোঁ। এইবাৰ আৰু মোক 3-4 দিন ফোন কৰিছে। ফোন কৰোঁতে আজি মই ফোন কলটো ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ, ৰেকৰ্ডিং কৰি বেলেগ এটা মোবাইল ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ, ৰেকৰ্ডিং কৰি আপোনালোকক শুনালোঁ। মানে আপুনি এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰি এবাৰ চাব পাৰে, আপোনালোকক হয়তো এনেকুৱা অফাৰ দিব পাৰে। ফোনটো আপুনি নাম্বাৰটো ছেভ কৰি থ'ব, ফোন নাম্বাৰটো ৰাখি থ'ব, যাতে আপোনাৰ তাত ফোন আহিলে আপুনি গম পায়।
তো ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে মই এটা ইনফৰমেশ্যন দিলোঁ জানো এনেকুৱা ফ্ৰড কল মানে মোৰ তাত একবাৰো আনিছিল এই প্ৰথম আহিল তো আপোনালোকক জনাই দিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনিও শুনিলে যেতিয়া মই MI ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ লগ থকা বুলি ক'লোঁ ফ্ৰেণ্ড থকা বুলি ক'লোঁ লগে লগে ফোনটো কাটি দিছে মানে কি গম পোৱা গ'ল যে এইটো টোটেলি ফ্ৰড কল মানে লুটাৰ কাৰণে ফোন কলিঙৰ দ্বাৰা মোৰ 4000 টকাটো লুটাৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ ফোন কৰিছিল তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে এতিয়ালৈকে যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাওক তো ফ্ৰেণ্ডছ বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে